albabul khamis dambugal jowaɓangal ino yewta en alhath yamirgol yimɓe ɓe lerɗina ɓe alal khushu'i yankinagol fi salati e julde nden. hadis temeɗɗiɗi e capanɗe tati e jeego an abi hurairata jettama aba hurairata radiallahu taala anhu qala o maki naha rasulullah nela alah sallah sallam yi haɗi an yusalli rajula nde gorko juulata muhtasiran hara himo ñeƴƴi ceeci makko ɗin par ce que on ɗon haara o yankinaki haara o fijani haara o jillidiri julde nden e pagayi ñoƴƴugol ceeci ɗin juula nelaɗo haaɗi ɗum muttafanu alayh wallafsuli muslim wa manahu mana mum alegoye firo mum an yajala yadahu ko nde waɗata junngo makko ngo ala khasirati kawre ceeci makko kol woni ñoƴƴugol ceeci ɗin ka haala pular. wa fil bukhari no ka bukhari an aicha radiallahu taala anha anna dhalika wonde waɗugol ɗum wuri fiilul yahudi ko golle al yahuda. wa an anasi radiallahu taala anhu anna rasulallah nde nelaɗo sallah sallam kala ɓe maake ida ɓuddimal asha'u si hirande nden ɓannama waɓutu on heewi e nele fabuda ubihi fuɗɗore hirande nden taw fegge e hirande nden taw ha gay noon few qabla an tusallu ko adi on juulude almahriba futuro muttafaqun alayhi. ko andingol e kala pihum kun tawata miijo ma hino e makko yahu waɗa kun taw ha gayna few ella ala hitande gaynda o ara juula par ce que ko andingol en sellata si goɗɗo no juulade yo miijo fi piiji aduna few miijagol fi piiji aduna sellata ka nder julde few. wa nabi dharri radiallahu taala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida qama ahadukum si goɗɗo mo immanike fi solati julde nden fala yamsahil hasa wota o mawlu koccuri ndi hino juulude hino mawlude koccuri ndi hino juulude hino liwlitade koccuri ndi fi yo heɓu ka sujja taw waɗ ɗum fa inna rahmatu wajibu ande yurmede nde hino fewtitimo mi mana fi ko nurƴoto eɗen kaaƴe ɗon seeɗa ɗum ko yurmede Allah to noon nurƴori wo ko noon baraji ɗin ɗuɗirta wota o naate ɗum aray o waɗi fijindaru e nder julde nden kadi. rawal khamsatu bi isnadin sahihin wa zada ahmad imam ahmad ɓeydi wahidatan aw da mi mana wo himo wawi mawlude nde wotere pet so tawi woni ko kaƴum seeɓu kum présenté e makko aw da ma e nele o acca ɗon hara o mawlali few. wa fi sahih an mu'ayyibin nahawahu kono ndetata e hadis on bi gayri ta'lilin ko alda e ellingol. wan aishata radiallahu taala anha qalat ɓe maki sa'altu rasulullah mi landike nelaɗo goyi an iltifati fi yeƴƴitagol fi salati ka julde fa qala nelaɗo maki ye aicha ɗum wattake huwa ɗum ihtilasun ko wippande yahtalisuhu cheytanu nde cheytane wippoto neɗɗo min salatil abdi immorde julde jiyaɗo Allah o rawahu al-bukhari. no wawi ko paykon iwtirta ɓaawo paykon tappa kun ka ɓaawo kun yeƴƴito ko ɗum woni yeƴƴitagol mo yeƴƴitike ka julde haray ko iblisa iwtiri ɓaawo on tigi wippi mo alegoye cifi mo alegoye tappi mo ka ɓaawo fiyo yeƴƴito. wali tirmidi an anasi wa sahahu o sellinimo nelaɗo maki yaaki eyyi ko an mi heeɗima waltifati e yeƴƴitagol fi salati ka julde nani fa innahu ɗum halakatun ko halkay ɗum goɗɗo par ce que ko sabi mbinayi ɗum ara julde nden jaɓaka mo juuli waɓutu o jaɓaka aray o halkike ka ala ko yiye ko fanda ɗon kon naasi aray on tigui yana e maaya kono kala ko nafu ma yiite aray ɗum halkima fa in kana si laatike ne laaɗo maki labudda feere o ala be yeƴƴitota awa fa fitta tawwi eto hara ɗum ka julde naafila woni par ce que julde naafila on hay sa juulande few a laalandede naafere ma sa juuli a waɗi ko bonnata nde to ma ko ɗum tabare tawi ɓen yeƴƴitoɗa ɗulle na yeƴƴititode a wara e waɗa ka julde naafila. wan anas radiallahu taala anhu qala rasulullah sallah sallam ida kana ahadukum si goɗɗo mo laatike fi solati mo ka julde haray yo suɓu ko gera fa innahu haray on ɗo yunaji rabbahu haray mo gundodirde e joomi makko mo wi allahu akbar no waysi kanko e président de la république on ɓe naati e nder bureau ɓe umbitike hiɓe wikulu ɗon andi o ñittotako ɗon o fiifotako ɗon o hartotako o waɗata ɗon kala muufema haray mo ne'i himo moko banni mo wi allahu akbar kadi haray ɗon kan kadi mo gundodirde e rabbul ibade malikal mulki haray e fala yabsuqanna wota o tuttu few bayna e day yeeso makko wala an yamini wota o tuttu few kadi sengo ñaamo makko si tawi be o tutta walakin skon an shimali yo tuttirnano makko hella ka nano tahata qadamihi ma ka ley teppe makko haray yo tuttir ka ley teppe makko o yaaɓaɗe o daro hoore maji ma o tuttira ka noon muttafaqun alayhi. wa fi riwayati ngaari riwaya go awtata qadamihi ma o tutta ka ley teppe makko kono toujours gollitirgol ɗum ɗo kadi toujours mi inni on e o babun ɓawoto
nelaɗo ko maki sifa ɗe hadiseji ɗo fo julirde maɓɓe nden dala saka kere paka weƴƴitaka ko jaare simplement ɗum ɗo a gollitirta ɗum ɗo e julirɗe amen ɗen hande meɗen waɗi karo meɗen weƴƴiti daɗɗuli e muɗum nelaɗo maki wota tuttir yeeso ma ta tuttir ka ñaamo tawi be tutta ya tuttir ka nano a waccimi tutta ka nano sa waɗi ɗum ɗo a heɓay probléme ha haray probléme ko heɓata kon e gollitirgol hadise on no gasa ɓuuro yay nafoore nde ɗum ɗo ko fanda ɗo ko tawɗum hunduko makko kon taƴi tuta ko be o tutta kono noon kadi hawrita ka woni julde ɗon wona e nder julirde ma ko julirde kono ana dala sande na kere pande en faami ka wa anhu qala o maki kana laatike qiram riduhu li aisha wonande nene aisha radiallahu taala anha e satarat bihi kumɓe heediri janiba bayti ha dambugal suudu maɓɓe na alego rido mo ɓe waɗi on ka dambugal maɓɓe fa qala laha nabiyu nelaɗo allah sallah sallam makani ɓe aisha amiti anna ittan en few qiramaki hada o rido ma ittan en o rido ma ɗo few fa innahu o la tazalu o accata tusawiruhu himo mbadinanolan himo waylitanolan himo sowinsinalan taari e serata tasawiruhu desenji ko woni kon e kañum rido on no andi rido harayno desina pihoy taariduli hino weeɓitanolan hino sakkolallego hino falolan fi salati e nder juldande rawal Bukhari ko andi ngol e muno juulude kala ko sowinsinata ko woni yeeso makko ko yo ittu ko ɗum noon faamuɗen sukaɓe ɓornotoɓe dolo koye ballon no windi Eto'o no windi Drogba no windi Barça no windi Real e ko nandita tawi ɗum ma photo no waɗa surtout ko ɓuri bonde kon photo ma no waɗa ciifi no daro yeeso andi on ɗon a wiyay tun Allahu akbar guete maɗen deke tun cikkike ɓaawo makko ngon ko ɗum windi ɗon ma ko ɗum desida ɗon haray oɗo sowinsini ɓaawo ɓen wota goto ɓorno doloke windaɗo ma waɗaɗo photo naata ka julirde julida e mum o lorray ɓawoɓe ɓen on enen yo sukaɓe accen ɗum ɓay ko enen watta ɗum moɓɓen kam watta ɗum goy haray accen ɗum ino naati ɗon windi wallingol téléphone mum yeeso mum ma wallingol pihum laɓa kun haqqille ma woni e mum wallingol kun yeeso ma andi ɗon kadi guite maɗen iwata e mum wattafaga ɓe fottani ala hadise ha e dow hadise nene aicha on fi qissati e anbijaniyati abi jaham e fi qissa o ɗo anbijaniyati abi jaham fa fiino e nder hadise on ton fa innaha no rido hunkun ne laaɗo maake alhatani hikun soholindelan an salati ga juldande ittu rido on itta few wan jabir ƴetta jabir ibn samra radiallahu taala an qala rasulullah sallam ne laaɗo maake he la yantahiyanna wallahi yo accu yo reeno aqwamun yimɓe yarfauna ɓantoɓe absarum guite maɓɓe ɗen haray ɓe kolkaltaɗa ila sama e faade ka sama fi salati e nder julde nden si ɓe accali ñande goo ɓe waɗay ɗum awla tarjiu ilayhi mara guite maɓɓe ɗe rutota koye maɓɓe si ɓe accali a walego e ñande goo ɓe ɓanta guite ɗen ɓe kolkalta ɓe ronka artude rawahu muslim ɗum ko teddungal habbiroɓe toon tiggito e pilafon on e ventilateur ji ɗin hino ndaara leer hino ŋaaño hino ndaara to ne laaɗo maaki yo ɓen waɗay ɓe ɗum yo ɓe accu si ɓe accali ñande goo ɓe tiggitoto tun Allah jogo guite ɗen ton hara ɗe artata haray reno ɗen e ɗum ko andi ngol en ɗiɗo piiji fop ko ittay ɗi yankinare e nder julde ɗulle on tigi no yamira yankinagol wala uno waɗani mo kanko muslim on aishata ko ƴetta nene men aicha radiallahu taala anha qalata ɓe maki sami'tu mi nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka la salata julde alana bi hadrati ta'ami ɓannuɗo ñamete tawa himo weela wala huwa wona on neɗɗo kadi yudafiul akhbathani mo soɓeji ɗin ɗiɗi woni duñidirde afa alama yaade hurgo takki tagol ma hurgo jano ɗum no ɓiƴƴidirde e ma wota wi o accu mi ŋañño mi juuɗata ko ɓa waɗu toon feƴƴen mi yaha non wona noon accu to waɗutu on o feƴƴa ɗon yaw ko hurgo itta soɓe on ha gaynara salligoɗa ha moƴƴa ɗon ala ara juula e jam sa weelama kadi non waɗu toon heewi walline ñiri ɗin ko juulugol ngol lawoto wona ñamugol ngol ɗum kadi wota faw men on imanu wilma feƴƴutugil ya ahi darnen julde nde haqqille amen e fof hino e ñamete on toujours bi mana kala ko tawata ittay haqqille maɗen e julde nden koyo nden hunde ɗum itte taw si araka julde e mana ɓannen ñaame ha haren hara ala ko miijito ɗen soɗɗen ha laɓa poy salligoɗen daroɗen juulen ella ala wa nabi hurairata radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam qala ɓe maki atta thaubu o yi ittugol ngaɓa sundulla mina cheytan ɗum koye morde cheytane o andi woɓɓe ko tongi ɓe ngaɓude hunduko itta sundulla
koɓe habbirde julde nden aɗa ande kadi heɓe ŋaaɓa ko tun heɓe ŋaaɓa ko tun nelaɗo make ko golli iblisa noon fa ida tata'aba ahadukum si goɗɗo e moɗon itti ngaaɓa sundulla ma fokkiti ittude ngaaɓa sundulla e nder julde nden fal yakzim yo moɗu ngaaɓa sundulla masata embe rewno wawi ko fanda yo moɗu si hunduko kon fokkiti udditade yo concentre o omba ko o oɓa ko ha o jaɓal ko uddito embe rewno wawi hara so itta e ngaaɓa sundulla koye taw hara foolumo rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadis on wa tirmidhi wa zara ɓe ɗon fi salati ka nder julde so tawina ka nder julde ella ala nde ittata ngaaɓa sundulla kono fo e mum naya jaɓu dow uddutude ko hunduko ma yimɓe ɓen ko ya andu ngaaɓa sundulla hay so tawina ka julde ko ya eto seeda e ɗum ngaaɓa sundulla ko jeeya ɗum e golle iblisa si yani ko ya sattin hunduko maɗa kon hara foolamo o ara uddutugol hunduko foolamo hara a jaɓali ko